Yes, reka nongere nkwifuriza kugira ihe byiza kuri we utahwema kubana natwe gatanu ku kandi amakuru ari kuvuga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko urugamba rwashe kuba rwakara, abarwanyi ba M23 bamaze kuba batangaza ko bagiye kuba bategura igitero kirere ndetse kandi kigiye kuba cyabera mu bice bya Uvira. Ndakubwira ko abarwanyi barundi bamaze kuba bakumvikana mu bice bya Nzira ndetse na Warikare. Ndakubwira ko Asake ndetse na Gongo bikomeje kugenda byumvikana ko hamaze kuba hagaragara drone zikomeje kugenda ziraswa n'indwanyi za M23. Kugeza ko kanya bikomeje kugenda bitangazwa na leta Kinshasa ko igiye kuba yafata abarwanyi barundi bakomeje kugenda bagaragara ko bari guturuka mu bice bya Bujumbura. Ndakubwira nkuko bikomeje kugenda abigaragazwa Nzibira abarundi bamaze kuba bahageza intwaro ndetse kandi ukabona ko kuri mugoro bikomeje kugenda byumvikana ko drone z'abarwanyi barundi bamaze kuba bagira mu bice by'uburasirazuba bwa demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko urugamba rwashe kuba rwasubira ibutube nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa muri kiku bikomeje kugenda byumvikana ko abarwanyi barundi bamaze kuba bahageza drone. Kugeza bakanye bikomeje kugenda byumvikana ko muri Warikare ndetse na Nzibira abarwanyi bacancu bajwe na leta ya Kinshasa bamaze kuba bagira mu bice byaho bitandukanye. Ndakubwira ko urugamba rwashe kuba rwakara nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa kuri uyu mugoroba. Ndakubwira ngo ni sibirikano ry'intambara rikomeje kugenda ryumvikana muri Demokarasi Republika ajya Kongo nkuko bikomeje kugenda abigaragazwa. Ndakubwira ko FDL amaze kuba yakaza by'umwariko urugamba nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu masezerano y'amahoro yakomeje kugenda agiranwa n'ingabo za M23 ndetse n'abarwanyi ba FDL. Byumvikana ko bari kugomeza kugenda banegosiya kuba barekura ikihebeto cyo cyanafashwe ku munsi w'ejo nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ndakubwira ko andi makuru akomeje kugenda avugwa, birumvikana ko M23 yamaze kuba yasura itangazo rigaragaza ko yamaze kuba yarekura abacancuro bagera ku 100 bari bamaze iminsi 3 bafunzwe n'ingabo z'inyeshyamba za M23. Ndakubwira ko aba bacancuro bagera ku 100 byamaze kuba byatangaza ko abamaze kuba barekurwa. Ubu ngubu bikumvikana ko bamaze kuba by'umwihariko bagezwa mu maboko y'abacancuro bajwe na leta ya Kinshasa. Ndakubwira ko urugamba uko rumeze mu mirongo y'urugamba nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ndakubwira ngo ndimo gukoresha map yanjye nkareba uko urugamba rumeze, ariko nkabona ko urugamba mu by'ukuri rwaje kuba rwasubira ibutubi nkuko nkomeje kugenda mbikugaragariza kuri map, aho nanjye mba nicaye gutya nkugezaho update ku mirongo y'urugamba iri kubera mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko ibintu byaje kuba byakara kuri uyu mugoroba uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Reka sabe mugenzi wanjye abashe kuba yanyegereza map neza ndetse kandi mbashe kuba nabibagezaho gatanu kandi ndetse kandi tuje kuba twakwifashisha map by'umwihariko ku mirongo y'urugamba aho biri kuba byanabera kugeza kuri aka kanya. Ndagira ngo murabona ko ibintu byaje kuba byakara cyane, abacancuro bongeye kuba bamanika amaboko ndetse kandi babasha kuba bagaragaza intwaro zabo. Abagira ku 100 n'abacancuro bakaba bamaze kuba barekurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Kugeza ubu rero birumvikana ko mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko ibintu byaje kuba byakara kuri uyu mugoroba. Urabona ko abarwanyi ba FDL baje kuba banakaza urugamba nkuko nkomeje kugenda mbibona muri operation ndetse n'imirongo y'urugamba bikomeje kugenda byumvikana ko mu bice bya Kiko ndetse nuza kuba wareba muri Warikare ndetse na Asake na Nzibira. Urabona ko abarundi bamaze kuba bahageza intwaro zabo. Ndakubwira ngo abarwanyi barundi bari kumvikana ko bari guturuka mu bice bya Bujumbura ndetse bakaba bamaze kuba bakigaba ibitero ndetse muri bice nakomeje kugenda nkubwira ko mu ngubu biri kumvikana ko muri Kiko ndetse na Nzibira ndetse biri kumvikana ko na Warikare abarundi bamaze kuba bahigabiza. Reka nje kuba nakugezaho operation urugamba uko imeze muri rijo uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Tujye kuba twareba uko operation urugamba ihagaze mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko ibintu byaje kuba byaka hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'inyeshyamba za FDL nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa n'abarwanyi barundi ndetse biri kumvikana ko n'abacancuro bamaze kuba bagira mu bice bitandukanye. Ndakubwira ngo Nzibira nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa ku mirongo y'urugamba bikumvikana ko intambara yaje kuba yasubira ibudubi. Birumvikana ko bice bitandukanye bya Uvira biri kumvikana ko abarwanyi ba M23 bamaze kuba bahageza drone. Ndakubwira ko urugamba rwaje kuba rwakara nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa kugeza kuri aka kanya. Ndakubwira ko ibintu byaje kuba byakomera nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa muri Nzibira. Rero urabona ko abarwanyi barundi bamaze kuba bahagera, ariko rero ukabona ko bamaze kuba bahagera
kuhageza drone zabo ndetse bakakubwira ko bagiye kuba bakitegura urugamba bafatikanyije na leta ya Kinshasa. Ukabona ko ibintu byaje kuba byakara uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ko kanya nk'uko bikomeje kugenda rero bigaragazwa. Ndakubwira ngo muri Kivu y'Amajyepfo biri kumvikana ko abarwanyi ba M23 bamaze kuba bahageza drone zabo ziri kurasa imiriro. Ndakubwira ko ibintu rero kuri uyu munsi bikomeje kugenda bifata inenera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerera agatwe k'amakuru ngapfundiwe mu gihugu cy'Urundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Bwana Neva Everest Ndashimiye akomeje kugenda agaragaza gutanga umusada ku ngabo za leta Kinshasa, bikanumvikana ko bagiye kuba barwana kugeza mu gitondo. Ndakubwira uko urugamba rumeze, ibintu byaje kuba byakara. Nyaboneka abakunzi ba M23 muze kuba mwayisengera hafi kuko yamaze kuba yagabwaho ibitero. Ndakubwira ko ibintu byaje kuba byakara nk'uko nkomeje kugenda mbibona muri screen yanjye. Ndabona mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba byongeye kuba byakara kugeza kuri aka kanya. Nimubwira ngo ibintu byakaze uze kuba wabyumva kuko kuri aka kanya uri kubona ko abarwanyi b'abarundi bafatikanye ingabo za leta Kinshasa. Uri kubona ko bari kurekura amasasu ndetse bafite na drone ziri kurasa imiriro zikarasa izi nyeshyamba za M23. Ukabona ko zikomeje kugenda zicikwa intega, ariko nimubwira ngo bikomeje kugenda byumvikana ko byashe kuba byakomera ku mirongo y'urugamba. Uko nkomeje kugenda mbigezwaho na bagenzi banjye bakomeje kugenda bageza aho aya makuru nk'uko mu by'ukuri nkomeje kugenda nifashisha mapu. Ndakubwira ngo muri nzibira nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ndakubwira ngo umutwe wa FDL wamaze kuba wagira muri bice, ndetse nyuma yuko ukomeje kugenda ujya mu masezerano yo kugira ngo bari kure koloneli mukuru wa FDL kugira ngo mu by'ukuri witwa Tokyo. Ndagira ngo murabona ko ku munsi w'ejo yaje kuba yakekirwa, ndetse ndagira ngo umuvugizi mukuru w'ingabo za leta ya M23 koloneli Nanga yamaze kuba yatangaza ko icyebe Tokyo cyamaze kuba cyacakirwa, ndetse bikumvikana ko icyebe cya FDL kiri mu maboko ya M23. Ariko rero ndakubwira ngo FDL yamaze kuba yarakara cyane, iravuga ko bagiye kuba by'umwihariko ndetse ngo bagaba igitero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira ko mu by'ukuri FDL mu by'ukuri igiye kuba yategura igitero kabutaka, ndetse kandi ikaba iri kuba yabitegura neza muri operation ndetse n'imirongo y'urugamba ikomeje kugenda igaragazwa. Kuri uyu munsi mu by'ukuri urabona ko muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba M23 bamaze kuba bahageza intwaro zabo, ndetse ukabona ko bafite na drone ziri kurekura imiriro. Urabona ko mu by'ukuri bamaze kuba bageza intwaro muri bice, ndetse ukabona ko bamaze kuba bazaparika. Ariko rero munyemerera ku mirongo y'urugamba nze kuba nakerekeza mu bice bya Warikare, aho ubona ko abacancuro bamaze kuba bakerekeza mu bice bya Warikare, bakaba bagiye kuba bakuraho iminara nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, kugira ngo mu by'ukuri iri joro bizaba ari urugamba, rizaba ari urugamba mu by'ukuri rizaba ruri guhuza abarwanyi b'inyeshyamba za FDL ndetse n'umutwe wa M23. Ndakubwiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, FDL rifite umushinya yuko bafashe umusirikare wayo mukuru, bikanumvikana ko M23 ngo yamaze kuba yafunga uwitwa Tokyo ubarizwa ku bakoloneli bakuru ba FDL, ndetse kandi bikagaragazwa ko bamaze kuba barakara cyane. Ndakubwira ngo iri joro haraza kuba hajya uwambaye nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko reka mbwira abakunzi ba M23 mwongere mujye ku mavi hasi, mwongere mu by'ukuri kuba mwasabira M23 umugisha wo muri urugamba. Ndakubwira ngo uvira nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa guys, iri joro biraza kuba ari umuriro uteye ubwoba cyane. Tutaravura rero nanjye mpari kugira ngo nkugezeho aya makuru akomeje kugenda yumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'uko bikomeje kugenda byumvikana ku mirongo y'urugamba, ku ruhande rwa FDL rwamaze kuba rwageza intwaro mu bice bya Vira, ku ruhande rw'ingabo za leta ya M23 bamaze kuba bageza intwaro, ndetse bikumvikana ko leta Kinshasa ifatikanyije n'abarwanyi b'Abarundi nabo bamaze kuba bageza intwaro. Kandi izi ntwaro zose kuri iyi mitwe itatu y'inyeshyamba biri kumvikana ko igiye kuba yahindukira ikarasa abarwanyi ba M23. Uretse ko abarwanyi batwigwanaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze ko bakumvikana ko bagiye kuba bafatanya n'umutwe wa M23 bakarwana urugamba, bikaba ari umuriro.